Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikuphathele ke nje ama transfer umazi akhona ke kuyona ke iBetway Premiership empeleni njengamanje ke ngikuphathele ke i-done deal i-deal ke esiqinisekisiwe laphana ke kwezimnyama ke umdlali ogijima ke laphana ke eqembini laphana ke kwiMotsepe Foundation eBaroka FC uKabelo Rubin Hositile impela ke ngathi ke useyijoinile ke laphana ke iOrlando Pirates kuyona ke i-pre-contract impela ke ngathi ke usayine ke i-contract yeminyaka ewu5 egijima ke kuzona ke ezimnyama. Siyayibongela ke iOrlando Pirates kanjalo ke naye ke umfana omncane ke oneskill ngendlela eyisimanga ukusho ukuthi ke ibhakabhaka li-safe impela ke makwenzeka kuhamba ke abadlali ke abafana noRelebohile Mofokeng abafuna ubuthaphu amaqembu ke aphesheya ke singabala ke iBarcelona yaseSpain. Impela ke lo mfana ke engaba ke i-replacement enhle yakhe laphana ke uRelebohile Mofokeng. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje, like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.